abahingisa bashabirwa kwegesa abahingi nk'omwuga gwabo kuguri nenga cyaba kitari ekyo emirimo yabereye buzibu twina kwandika singa tugende mu kintu kitukweta targeti kuimagininga ekyaro kiona structuring itaka lyakyo muri ngombalize buli neighbor nyobu ndakikora hana neighbor yakora kyajjako kandi tokibalekira mu kwijja ni mpima no kupima nguli na itaka lyawe ngwe ati kutandikira hano kanga hano tugenda kuteeka mu ebitoke kuikanka eifu arani bamuha omuhwezi wa RDC habwa Kyenjojo honarabwira abahingi abarukwegetera hamwe ngo beje kumanya ibintu bibine kuhinga kutari kuhingira eriyo ebitoke amanunu mu kusagatunga no mekinga yiwa jese uwepa yiwa coordinator make sure ngwe ebitoke ebyo biro hina abahingi abutuganireho nabo ombe baganyirwa mu kuhinga abantu akalimaga ebihimba ngwensa hwemu ngitwale mukatale ngitiye zonka keya na zeso bayizira batogesa kulima ho mulembe kurungi twatakwataniza na bamemba amagezi twagaha demonstrate twagatwara mukayeyitu twatanga kulima ebihimba naye naleta so ebihimba na bamemba baleti tona sazono tulikurungi nabarabara munagamba omusaija emirime yasemeye kukore mukazi asemeye kukora nasanga lazima omukazi yona hiyo nagikora betu omukazi ne yakukora ito baseta so kukora nasanga omukazi galawano yarukora nawe yakora wenka nko omukazi yahangiru niko kutwalenda no kuzara kali kachuka kakuota kaihaho ensa 15 zubuhungu ebihimba embibe kitwale tutagini jese naye kagituha ebilaya twale tutabine embibe egyo naye jese kagituha agugona magoba nebindi ebintabalizeho abo mugombora yakatoke bashabire government kubahwera okongera umutinda habihingwa byabo icyo kuroraho musanga ijwere twatunda kilemu y'ibicori silingi 15 baitu kugenda kugura akasahu kilemu ya posho baitu kigule nkumina hati twasangiye kizibu gweki galimazima natunda nyoro 15 dene nafuna oli nagenda kuri kugura nanka akasahu kilemu ege yintunzire nyo natunda kilonka 3 na nukongiye ngule hiyo byonyine yebi. The main objective of this monitoring is basically for accountability to the stakeholders because we have signed memorandum of understanding with them for implementing scaling up farmer field business school which aims at increasing food income and nutrition security of the small scale farmers. Ebina byabahinji nkakasoga farmers abakuru babiraganisho kubishagika byagumeza mu nebikoraje gasha kwa Daniel Bingana.